saat ini kita kedatangan satu unit mobil Suzuki Jimny keluaran 2021 terbaru. Ini harus nunggu 2 tahun baru dapat mobil ini. Ini kata yang punya. Nah, ini menarik sekali karena yang punya mobil nggak mau yang aneh-aneh, jadi nggak ada model, hanya standar aja, cuman full warna black. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? It's money. And I feel great, good, incredible, exceptional, and every other rapper is forgettable. And I feel big, wait, hey, big. Do any other rap seem intentional? Oh, I don't know. Oh, you should tell me. Are you a hoe now? Drop your celly. This that flow now, pop your belly. I'm that bro now, rock the skelly. This that hitter, I'm that wigger. Now they trigger 'cause I'm bigger. Finders, keepers, losers, bitter. My work's neater, yours is rigor. I'm so stressed, pop your chest. This the best, so give it rest. It's like blessed, stop your mess and maybe life would give you less. It's so cool and so boozy, stay in school 'cause it's ain't no movie. There's some fools gonna keep on losing. Now my rules gonna keep on choosing. That's my shit, that's my life, this my whip, that's my vibe. This my split, that's my pipe. Not my jewel, I get so high. I'm so fucked and so glad it's just my luck. You see the days, I got love, you see the hate. I got love, you feel the pain. Calm down, chill, let's be real. No one cares about your feelings. Calm down, chill, let's be real. No one cares about your feelings. And I don't even need to be the greatest or the fastest or the latest or the saddest or the baddest or the craziest. I just gotta be a little faded when I make it, when I feel a little jaded, when I break around the mattress. Bend over backwards, feel to be an actor, not sure what I'm gonna do. Hey, I really wanna rap, where can you be plastered? What else would I wanna do? Hey, I wanna talk shit. Assalamualaikum sahabat Danis, jumpa lagi dengan saya Afi Danis. Saat ini kita kedatangan satu unit mobil Suzuki Jimny keluaran 2021 terbaru. Dari eksteriornya warna jungle green. Ini harus nunggu 2 tahun baru dapat mobil ini. Ini kata yang punya, dia nunggu 2 tahun baru dapat. Oke sahabat Danis, kita ini mau restorasi di bagian interiornya. Kita lihat dulu dalamnya sebelum kita restorasi. Ya, ini masih bawaan original, masih beldu. Elastis banget busanya, keren banget. Jadi ini nggak unik-unik, nggak pakai model dan segala macam, cuman kesannya nanti standar aja. Kita menggunakan bahan microfiber yang terbagus di kelasnya, satu warna black. Ini bagian setir udah di retrim. Cuma satu kekurangan di Suzuki Jimny ini, hanya jok aja belum dibalut. Terima kasih, nanti kita lihat bagaimana hasil dari restorasi interior mobil Suzuki Jimny tahun 2021. Oke? She wanna talk, yeah, I guess we always get a little. I'm on my job, but I guess I'm feeling sentimental. I was a rock, now I'm over here to sticks and levels. No time for cars, 'cause everybody wants something special. I wanna be your man, I wanna be your dude. No time for holding hands, 'cause I got something new. And that's not someone new, it's just a new deal. And what am I to do, you? Sahabat Danis, ini tim kami lagi proses dinaikkan ke mobil. Untuk bagian jok, alas dasar juga udah dipasang dari depan sampai ke belakang. Jadi yang kita upgrade hanya alas dasar sama jok aja. Joknya standar warna black, full black semua. Nanti bisa kita lihat sahabat Danis hasil dari keseluruhan yang udah kita upgrade. Oke sahabat Danis, kita lihat dulu nanti proses setelah dipasang semua ke mobil. Jadi udah seragam. Kalau ini masih proses dinaikkan ke mobil. Setelah proses dinaikkan ke mobil ini, proses finishing. Setelah finishing ini baru kita lihat lagi bagaimana hasil keseluruhan dari interior Suzuki Jimny 2021 ini. She wanna talk, yeah, I guess we always get a little. I'm on my job, but I guess I'm feeling sentimental. I was a rock, now I'm over here to sticks and levels. No time for cars, 'cause everybody wants something special. I wanna be your man, I wanna be your dude. No time for holding hands, 'cause I got something new. And that's not someone new, it's just a new deal. And what am I to do, you? She wanna talk, yeah, I guess we always text a little. I'm on my job, but I guess I'm feeling sentimental. I was a rock, now I'm over here to sticks and levels. No time for cars, 'cause everybody wants. Oke sahabat Danis, akhirnya selesai juga dikerjakan mobil Jimny terbaru oleh tim Danis. Nanti bisa kita lihat dalamnya. Ini sangat simple modelnya, standar, ngikutin original. Jadi yang punya mobil nggak mau macam-macam, nggak mau ada model, nggak mau ada kombinasi warna, cuma satu warna. Nanti bisa kita lihat dalamnya. Oke, ini kita persembahkan Jimny 2021 warna jungle green. Kita lihat dari eksteriornya cukup bagus ya mobil ini. Dan mobil ini sangat terbatas produksinya. Tim kami
baru 4 mengerjakan mobil Suzuki Jimmy ini selama peluncurannya. Ya, ini bisa kita lihat sahabat Danis, gokil banget mobilnya. Di dashboardnya sangat simple sekali dashboardnya. Kita udah periksa tadi di speedometernya, nggak ada indikator yang muncul, udah dipasang semua, udah clear. Jadi mau kita lihat hasilnya aja. Kemarin juga kita udah lihat sebelumnya ya, ini kita lihat sesudah. Ya, sahabat Danis, bisa dilihat ini kita menerapkan satu warna hitam, karena yang punya tidak mau macam-macam, nggak ingin ada model, jadi kita cover hanya satu warna hitam, ngikutin pola original dari Suzuki Jimmy yang kita lihat sebelumnya, yang sebelum dikerjakan. Nah, ini udah kita balut, sahabat bisa lihat dari benang juga warna hitam. Teknik pengerjaan ini permanen, paten. Ada sebagian yang juga kita tambahin bahan pendukung yang lainnya seperti busa biar lebih elastis ya, empuk saat kita dudukin lebih enak gitu. Saya mau coba dulu ya sahabat ya, mau duduk. Ya, oke. Ya, terasa sama kayak yang sebelum kita balut ya. Sebelum kita balut yang masih beldu bawaan, masih sangat empuk karena busa bawaan di tengah ini sangat halus dan lembut. Oke, ini pengerjaan yang udah dikerjakan oleh tim kami. Luar biasa tim Danis, selalu mengedepankan kualitas dalam pengerjaannya untuk interior mobil. Ya, nanti bisa kita lihat bagaimana tampilan keseluruhan dari interior Suzuki Jimmy ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I keep on working, got purpose and work. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt, but somehow been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Top of my bracket I smash, hot like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never change, all out. And I am here to stay right now. So don't call it a comeback. I ain't running here to stay, steady gunning, do my thing. I don't look the other way, I stare that motherfucker straight. Don't care what they say, nah, everyone's the same.